ariko muri charte article ya kabiri ya charte de l'impérialisme bavuga ati aucun pays du monde ne constitue un gouvernement autonome et indépendant. Ariko mbabarira umbwire harya witwa nde? Nitwa Theogene. Theogene wambwira izina ryawe ampane ry'abazungu. Manirakiza. Manirakiza niko Manirakiza koko wari wabona ku isi muri tiers monde igihugu cyatejwe imbere na Banki Mondiale? Uyu munsi turi kumwe n'umuntu tugiye kuganira yitwa Dr. Bagirishya, ariko araza kutwibwira mu buryo burambuye. Ni umuntu w'umuhanga cyane, hano tumusanze murahabona nawe ni mu nzu y'ibitabo. Burya ibitabo haba harimo gusoma, ariko uretse no gusoma ibitabo ni n'umwanditsi. Turaza no kuganira ku gitabo gishyashya afite, ariko mbere na mbere ndagira ngo atwibwire. Murakoze. Nitwa Dr. Rusabagirishya, ndi umwanditsi, nize ekonomi, sciences économiques, niga agronomie, niga droit, niga sciences politiques. Hari akantu tujya tuvuga mu Kinyarwanda umuntu ngo yasoma, nawe numva wasoma. Icyo ufite muri doctorat ni ikihe? Sciences économiques. Muri make ni ibijyanye n'ubukungu. Uyu munsi mbere yuko wenda tuza kwinjira mu nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ufite igitabo cyitwa L'impérialisme sur le dos de l'Afrique. Kuba tumva igifaransa, iki gitabo kirimo iki, kivuze iki? Birangora kuyisobanura mu Kinyarwanda. Imperialisme numva bavuga ngo rimatse ibihugu. Ndashaka kwereka abanyafrika, abandi bo barabizi, abanyafrika no batabizi cyane, yuko imperialisme ni Occident na Amerika n'Uburayi. Giye mu mbabare sinjya ntandukanya abanyamerika n'abanyaburayi. N'abanyaburayi ko abanyamerika ntababaho. Mushaka ndaza kubasobanurira nyuma. Buriya bukungu bafite bwose bwavuye mu maraso y'abanyafrika. Niba abanyafrika barakuriye bari abazungu imyaka 400 nk'abacakara batabahemba, barangiza imyaka 400 ishize bari abo twita imperialiste bakaza bagakoloniza Afrika gukika n'uyu munsi ikabitabaho. None se uyu munsi gute ibihugu byose bya Afrika buri kimwe gifite itariki kizizaho umunsi wa independence cyangwa se ubwigenge? Urakoze cyane, icyo kibazo ni cyiza. Icyo nicyo kibazo cya mbere. Barababeshye abanyafrika bazi ko bafite independence. Kugira ngo umuntu adasaba ikintu mubwira ko agifite. Bababwiye ko mufite independence ko namwe ndabashyira mu banyafrika nk'abo nyine bameze gutyo nk'abanyaburayi. Bababwiye ko bafite independence kugira ngo batazayisaba. Nta munyafrika usaba independence ko azi ko ayifite. Ariko muri charte article ya kabiri ya charte de l'impérialisme bavuga ati aucun pays du monde ne constitue un gouvernement autonome et indépendant. Muri article ya kabiri iki gitabo oya muri charte de l'impérialisme ifite impérialisme ifite article 28. Ya kabiri kuti nta gihugu cyo muri tiers monde na kimwe gifite autonomie, gifite independence. None se waje independence gute? Waba autonome umuperezida badashaka bakaza bakamukura muri independence. Waba uri independent bakaguha inkunga ukabasaba. Igihugu cyo muri Afrika kiri autonomie ni iki? Mubare mu mbwira icyo aricyo. Igihugu cyo muri Afrika gifite independence ni iki? Iri independence niba uyu munsi kuri uyu munsi wa kabiri mubare ishobora kuba ngiye mu bitajyanye. Uyu munsi ni umunsi wa independence ya Ethiopia. Yagomye kuba independence ya Afrika yose. Ariko hano independence ya Ethiopia is independence gute kandi tarigeze kolonizwa? Oya en fait intsinzi yayo kuko ntiyakolonijwe. Yes, yatsinze abataliyani ku itariki
ya mbere z'ukwa gatatu mu 1996 bayiziza uyu munsi kuko batsinzwe uriya Baratieri generali wari uyoboye rugamba niho yabwiye Ubutaliyani ko batsinzwe officiellement icyo tuma yiziza uyu munsi baratsinzwe Ethiopia ntigeze kolonizwa niyo yonyine navuga ko iyo autonome kugeza n'uyu munsi kugeza n'uyu munsi ntigeze kolonizwa n'umunsi n'umwe kugeza n'uyu munsi ariko se turebye ku bya autonomy bijyanye n'ubukungu bijyanye na politike ese Ethiopia yo kugeza n'uyu munsi ntabwo ishobora kugira influence gukora ibintu runaka bitewe na influence z'abandi bantu by'amahanga nta influence n'imwe ifite Ethiopia bafite idini ryabo badawuse christianisme ikora bikundiraga Yezu badawuse Yezu mbere ya Vatican muri 305 Vatican yadawuse Yezu muri 325 Vatican bemera Yezu kuba plutôt Ethiopia bemera Yezu kuba ari bamuzi ntabwo ari abakonzateri bamuzanye bafite alphabet yabo ntabwo bafite uko bandika ntibandika nk'uko twandika bafite ururimi rwabo bafite critère yabo ikintu cya Ethiopia cy'ubukoroni ni ikihe ntacyo bafite umuco wabo n'uyu munsi yani magambo igihugu kigenga karandiri bafite yabo mu mwaka bonane yabo ni mu kwa 9 yani magambo ku bwawe igihugu kigenga muri Afrika na Ethiopia gusa yonyine hanyuma bikubiye muri iki gitabo twinjiyemo imbere uvugamo iki muri icyo gitabo ndavuga ukuntu Afrika ariyo itunze isi Afrika itunze isi iretse gutunga Afrika Afrika itunze isi yose iretse gutunga abayituye gusa muri icyo gitabo ntabwo urugero ukuntu ibihugu by'Uburayi nguha urugero par exemple Anvers ni pôle ya Belgique niyo yitwa capitale de diamant muri Belgique hari diamant hari na graine ya diamant Anvers ni capitale de diamant mondiale muri Belgique hari diamant bagira ni diamant yo muri Congo sibyo muri France nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite uranium nyinshi hari nta ni igrene nimwe uranium iba muri France ni uranium Areva ni entreprise icukura uranium muri Afrika hose ni ya France ni uranium ya Niger nuvuga ko badafite Niger ntibashobora no gucana kuko bakoresha energie nucléaire petrole yo muri Gabon ni igihugu nagiye muri 2013 bafite petrole nyinshi cyane kuko bari no muri OPEP ariko 55% bya petrole ya Gabon niyo muri France ni Ubufaransa bwitwara Gabon igihugu kigira 25% gusa Congo Brazza bafite petrole icuruzwa na Total nari muri 2019 parlement yabo iracyakorera mu nzu bakodesheje igihugu gifite petrole n'ibijumba barya biva muri Cameroon bafite ubutaka ni igihugu kiruta u Rwanda bari u Rwanda sinzi uko rungana sinzi superficie y'u Rwanda gituwe na miliyoni 5 nuko gifite ubutaka buhagije ariko n'igihinga kiruta u Rwanda inshuro 30 ndebye ya superficie babandikiye bababwiye mwebwe wavugaga ngo ntabwo yize nyirago unindi yize bavuga verisime 340 narigize ahubwo waruvuze ko utabizi nyirago ntabwo yize ko si ninde warupimye sababiri barupimye gute bakoreshaga iyi metode barafite iyi metode yo gupima u Rwanda si metode planimétrique kuko bapima imeza u Rwanda rupima na metode planimétrique bari umbwire iki gihugu gifite imisozi gutyo gipima na metode planimétrique iriya metode bayikoresheje ku Birigi biri valable kuko Birigi ndabuzi bufite umusozi muremure mu Birigi ni metero 69 metode planimétrique iri valable ku Birigi ariko u Rwanda sibyo
ikintangaza ni uko mutazi igihugu cyanyu ko kingana. uwashaka kukimenya yabigenza ate? Pisi mwapimisha izindi metode nk'iyo bakoresheje bapima Suisse par exemple, metode géodésique. Ariko u Rwanda ntabwo muzi uko igihugu mutuye kingana. Mwirwa babwira u Rwanda ni rutoya muracikiranye, ni ruto gute mubwiwe n'icyo uko rungana. Kandi abirigi barabizi ko babeshye. Ubu twaraganiriye bariya bahanga babo ko abazungu bose ntabwo batekereza kimwe, barabizi ko babeshye Abanyarwanda. Kubera iki mwabeshye Abanyarwanda? Basi nimubonete ngo muhabwire basubiremo. Bakaba bakora planification bagendeye kuri superficie itariyo mwabahaya. Bakabwira ko u Rwanda rucucitse kubera bavuga ati ni 480 habitants par kilomètre carré. Barebe kuri bya kilometre carré mwabahaye quand même. Donc ntabwo z'u Rwanda uko rungana. Wenda reka turushaho kwinjira cyane muri kino gitabo. Uravuga uti uretse ko n'ibyo birimo nabyo. Nabyo birimo. Nk'icyo wavuze uti ku bijyanye ibihugu byo muri Occident cyangwa se Amerika ndetse n'Uburayi bitunzwe na Afrika. Ariko wenda nkaho wagiye uduha urugero bitunzwe na Afrika na tiers monde yindi. Muri make ibihugu bikize bitunzwe n'ibikennye. Byakenejwe nabyo. Nshaka ko neza igisobanuro cy'ibyo bintu tugendeye ku kuba ibihugu bikennye kugeza ubitegereza inkunga ku bihugu bikize. Ese wategereza inkunga ivuye ku muntu ugutunze, amini ku muntu utunze, umuntu niwe umutunze kandi ukenere ko azaguha inkunga? C'est une bonne question. Uwo muntu utunze aguha inkunga kubyo kuyiwabo. Ntabwo byumva. Aguha inkunga kubyo kuyiwabo. Niho Afrika nibyo nashaka kuvuga muri iki gitabo. Afrika ikwiye gufungura kuva muri iyo nkunga baguha iva mu byawe. Aguha inkunga kubera gukunda se? Wibwira ko aguha inkunga kubera gukunda? Wibwira ko aba imperialiste baragukunda ku buryo baguha inkunga imyaka 78? Mupfaniki ku buryo yaguha inkunga? Ariko aragutwara ibyawe, aguheho dukeya. None se France niba nakubwiye urugero rwa Gabo, ufashe peteroli Gabo iproduiza ukagabanya n'abagabone nari mpari ari miliyoni 700,000, umugabo numwe yabona toni 18 za peteroli. Ntabwo byumva. Yabona toni 18 za peteroli umugabo numwe. Ufite peteroli toni 18 buri kwezi, buri mwaka ugakena. Ntabwo bishoboka, ariko barakena. Kubera iyo peteroli ijya muri France. Bari ikintu bakora famille présidentielle, famille Omar Bongo yari ifite 18% iyo peteroli iwabo. Bararishisa famille kuko uwo Bongo uwo mu president abakora wese umugabo ni n'umufaransa, n'umwirabure ariko n'umufaransa bakorera France. Ahutura abaturage ayoboye agahutura France. C'est ça qu'on fait en Afrique. Nicyo nakubwiraga, l'Afrique sans Afrique yabo saba Abanyafrika. Nabaye batari Abanyafrika, nabaye Abanyafrika dufite banyabo. Naho Abanyafrika nyabanyabo barapfuye. Yari Sankara, yari Gaddafi, yari Kwame Nkrumah, yari barapfuye. Bariyanje bakabica. Uwo mperuka nyuma n'ubu ari Sankara. Ubugira ngo wenda Gaddafi abari wavuye. Niwe wavuye, ariko Sankara yamurushaga kuba plus africaniste. Kubera ngusobanurira umwafricaniste. Nubona nko nihereyeho umpaye miliyari 100 z'amadolari ngo ngire igihugu cya Afrika neza, ntayo nafata. Gaddafi yapfuye ataninzagira
Kadafi umushahara bamuhembaga wari ikivara y'amayero 230 230 muri make ni ibihumbi yes Sankara yari kapiteni bagiye kumuhemba bamweretse umushahara we arikanga ati genda kapiteni amaze gufata ubutegetsi abaye umusirikare genda kapiteni muramu umushahara wa kapiteni umushahara wa kapiteni aragenda muri conseil des ministres ati d'abord le peuple imishahara yose bayishyira 50%. Amaze gupfa bagiye kureba iwe bareba ibyo atunze yari afite gitari 3 n'amagare 4. Imodoka umugore yagenderagamo Prado ishaje barayisunikaga mu gitondo ino de Marita. Uwo ni umwafricaniste umunyafrika. Afrika igomba kugira urukundo, ugomba gukunda abanyafrika. Ntaho tuzagera niduhera muri biri, ntaho muzagera. Ibintu birashoboka kandi utubwira uti uwo babonye yuko ashaka kuba umunyafrika kwa nyawe baramwica. Ibintu numva bishoboka? Ukuntu bishoboka ni iki? Igituma bamwica ni ukubera iki? Nuko nta bandi banyafrika bahari. Dushyize hamwe abanyafrika, en fait panafricanisme no kuvuga iki? Ni unité de l'Afrique. No gushyira hamwe tugakundana. Ubundi nta Kadafi ntibari ko Kadafi ikibugure nyine ko n'abanyafrika bariho bishe Kadafi. Biriya mwita oyiwa hajya mu gitanga iki? Ini africaine. Ariko yigeze ivuga. None se mwebwe mwumva ko ini africaine ibaho murayemera? Murazi ko ibaho? Yego. Bon. Pour moi, l'Union européenne d'Afrique. L'Union africaine yabaho gute bakica Kadafi bagaceceka. Warabona igihugu cyo muri Afrika ifatira ibihano. L'Union africaine yabaho gute muri Central Africa bakamarana gutya. Warabona ibyo bintu iburayi hari Union européenne. Arona ari ibihugu by'Uburayi bisubiranamo gutya. Nta Union africaine ibaho nibyo bababeshye namwe muremera. L'Union européenne d'Afrique, il est financé par l'Union européenne. L'Union européenne nta ibaho nta nikenewe kandi ntabwo iri ariyo dukeneye États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique ziriho ibyo byose ngubwira ntibyabaho. Uwo mugambi wumva wo washoboka gute kandi bamara kubona yuko nyine icyo mugamije kuko nk'abantu amadocumentaire nagiye ndeba bavuga ku kintu cyatumye wenda Kadafi agirana ikibazo n'abanyamerika bavuga yuko bangaga yuko barakazwaga n'uburyo yagendaga agerageza gukora ibikorwa bituma Afrika yigenga. Yashaka gushyiraho icyo bitaga dinar d'or cyangwa se idinari rya zahabu. Yashaka ko ritesha agaciro idolari ry'abanyamerika. Yashaka ko abanyalibiya badasugurwa n'abazungu. Ikintu ubu ngubu babashije kugeraho nyine amaze gupfa. Yuko abazungu basugura Libya n'abanyalibiya. None uko kwishyira hamwe ntabwo ari ibintu byakorwa hatabayeho kubivuganaho kujya inama. Ese abantu bahagurukiye rimwe bo ntagomba ko kuko hari imbaraga abanyaburayi n'abanyamerika bamaze kubaka. Ntubona ko bigoye cyane kuba izo mbaraga umuntu yabona hamenera? Ikigoye si imbaraga z'abazungu, ikigoye si imbaraga za imperialism, ikigoye ni n'abanyafrika bagitekereza ko bari abantu bafite imbaraga bashobora no kubashobora. Bashyize hamwe wibwira yuko Amerika cyangwa abazungu baza bagatera Afrika bakayirasa? Byumva bishoboka? Ariko bafite ibikoresho n'imbunda nyinshi, reka ne kuvuga nyinshi, imbunda hafi ya zose ibihugu bya Afrika bikoresha mu gisirikare cyabyo. Izitari imfashanyo nizo baguze mu bihugu ibyo turi kuvuga by'Iburayi. Izo mbunda Afrika ntari zikeneye ngo yiproteje. Ikeneye ibitekerezo. Afrika ikeneye ibuze ubwenge, ifite iriya ndwara nakubwiye syndrome post-traumatique, bararwaye c'est une maladie psychiatrique, bararwaye. Afrika ifite umwanya mwiza cyane ku buryo ishatse kwishyira hamwe yakwishyira hamwe. Isufi yo kubidesida gusa. Kubera ibyo birwanisho bari imperialistes bafite ntabwo bikiri monopole. Ntabwo ari monopole.
hari ibindi bihugu batinya ntabwo bashobora kubahuka kugira ikintu bakora gutya. Hari Chine, hari Uburusiya na Korea du Nord yonyine barayitinya. Urumva rero Afurika ibi bintu bakorera Afurika ubu yari ifite, kuko bashyize imbaraga cyane kuri Afurika ntibigeze bamenya ko Chine izazamuka gutya. Kuko mwabishyizemo yuko bari abantu ari ibihangange. Amerika muhizemo ko ari igihangange ku isi. Amerika ifite reka ngo urugero rutoya. Amerika n'ufite porte avion kuyubaka ni 13 milliards de dollars. De F-26 ni 250 000 dollars irayidetruiza. Abashinwa barazifite. Urumva mu guta umwanya Amerika yagize muri guerre froide. Uburusiya bwahugiye mu ntwaro cyane muri guerre froide. Ekonomi yabwiragwa bituma muri 1991 isenyuka. Iyo rero Uburusiya bwakoze niyo Amerika iri kwirakora uyu munsi. Irajya mu ntwaro cyane ku buryo ekonomi yayo Amerika murabizi ko ari ya mbere ku isi ifite amadeni menshi, sibyo? Mwarimo bizi ifite niyo ya mbere ifite amadeni menshi. Nsimutse gatoya ntabwo yafata muri banki mondiale. Ya banki bise mondiale ni yanyu, ntabwo ari Amerika. Iguza Chine. Kuko ya banki mondiale ikibereho no kugira ngo Afrika ntitere imbere n'umunsi n'umwe ihore mu madeni. Iriya bita mondiale. Ntabwo dukwiye kwishimira yuko mu gihe runaka dufite ikibazo cy'ubukungu, Covid yangije ibintu. Banki mondiale tuvuga ko wenda reka kuvuga n'u Rwanda ni hari ibihugu byashegeshwe cyane kurenza u Rwanda mu kubera icyorezo cya Covid. So icyo gihugu kigurije miliyari zinizi ikigurijwe na Banki mondiale ntabwo ari ibintu byo kwishimira ko icyo gihugu, kuko ayo mafaranga bagiye kubatabara mu bibazo barimo. Ariko mbabarira umbwire harya witwa nde? Nitwa Theogene. Theogene, wambwira izina ryawe ampane ry'abazungu? Manirakiza. Niko Manirakiza. Koko wari wabona ku isi muri tiers monde igihugu cyatejwe imbere na Banki mondiale kwimaze imyaka 75? Wari wabona igihugu Banki mondiale yateje imbere? Tuzo muri Afrika imaze imyaka 75. Wari wabona igihugu yateje imbere? None sizagiteza imbere nyuma y'imyaka 75? Mwagiye muca ubwenge koko mukambabarira mukabanyafrika. Ubu hano muri Afrika hari za PNUD, hari za UNICEF, hari PNUD ngo ni ya development, sibyo? Imaze imyaka igera kuri 70 ya develop iki yashakije iki. UNICEF ishizwe kwiteza imbere abana. Turacyafite abana barwaye bwaki. UNICEF imaze imyaka 70 yegana. Ko ibyo bintu mutegereje iki ngo murebe ko atari byo? Biriya bintu byose ikintu dukeneye muri Afrika ni ubumwe no gukundana, nta kindi. Ibi byose byavaho neza bigashira tugatera imbere. Ni nacyo uvuga no muri icyo gitabo cyane. Tudashyize hamwe Afrika itabaye imwe ntaho izavaho. Isi yose irayitegereje ko Afrika nisigaye ariko ni kontina niyo kontina babona ko itunze isi, nizatunga isi, no isigaranye ubutaka, nisigaranye amazi. Izindi kontina zifite iki? Icyo babuze Abanyafrika, icyo mubuze uretse aba Africaniste, icyo mubuze ni ugutekereza neza gusa, ikindi. Ariko ntiyoze ngo Banki mondiale izakumarira bandakiza. Banki mondiale nta kizakumarira n'umunsi n'umwe, ntugire icyo itegaho. FMI nta kizakumarira, gusa ONU nta kizakumarira. ONU ni instrument yo kugira ngo iheze, barabyivugire ko ONU ni instrument yabo yo kugira ngo ibuze ibihugu byo muri tiers monde kugira aho bigera. ONU se bibaza ko Afrika iri muri ONU? Ko nabwiye ko Afrika itabaho. Afrika iri muri ONU gute? Afrika iruta Europe inshuro 3 au point de vue superficie. Europe ifite imyanya 2 muri ONU, Conseil de sécurité permanent. Afrika nta mwanya n'umwe igira, iri muri ONU gute? Iyo ONU imara iki?
intuze organe za ONU zikorera Afurika ni zibiri gusa, ni HCR na Tribunal Penal iriya international yarahiye. Ndababeshya? ariko mu Rwanda haba cyangwa se muri Afurika haba za UNICEF, haba za nakubwiye UNICEF ishinzwe guteza imbere abana, ubuzima bwiza bw'abana bafite ububi kimaze imyaka 70. UNICEF irafonctionne pour l'Afrique, PNUD irafonctionne pour l'Afrique, ikamara imyaka 70 mu gihugu ari ya development kiti developye. Nta gihugu kidevelope ikindi, ibyo Afrika ngomba kubimenya. Sinize muri igihugu kidevelopa Ubwongereza, sinize muri igihugu kidevelopa Chine, sinize muri igihugu kidevelopa Amerika. Afrika izarinda kuba develope par ikindi gihugu, par ONU. Gute? C'est pas possible. Ku bwawe ugiye kugira inama umuntu ubabajwe nuko wenda ibintu musobanurire cyangwa se akwiye mu gitabo atarabiza kumva bimubangamiye, inama wamugira yaba ari iyi? Inama nagira umunyafrika, umunyafrika ni ukwibagirwa imperialism, ni ukwibagirwa Occident, akamenya yuko Occident atari umukunzi we, akamenya ko Occident nta kintu na kimwe izamugezaho uretse kumuhotora, kurya utwa tunze gukika ahenuke. Kubera imyaka tumaranye ni myinshi cyane, imyaka tumaranye kuva kuva ibayeho, Occident ibayeho muri 15e siècle. Iri Amerika ibayeho muri 15e siècle, kuko mbere ntiyabagaho, habagaho abanyamerika, ntabwo bitwaga abanyamerika, kuko Amerika yiswe Amerika bahereye kuri Amerigo Vespucci, umwesipanyoli aruhageze. Ubundi hari hatuwe n'abaziteki n'abamaya n'amatribu menshi. Afrika yabayeho igihe Christophe Colomb yahageraga mu kwa 10 mu 1492, niho babonye Amerika, baravuga ngo niyo badekuvuye kandi yari isanzwe iriho inatuye. Abanyaburayi bimukirayo, bari abanyamerika by'ukuri n'abanyaburayi. None Trump si umudage, nta nubwo hagiye sekuru hagiye se. Bari hasi abanyamerika, bise abanyamerika kubera iryo zina nyine rya Amerigo yibonye araryitirira. Ibyo ni ibintu bakora kuva icyo gihe, batwara abacakara bakura muri Afrika. Kuva icyo gihe Afrika ntirasubira kuba abanyafrika ntibarasubira kugira amahoro. Yego, niba muri Afrika barahakuye abantu bangana na miliyoni 600 zigenda hariya, ubwo ariko hari izapfiraga mu nzira, mu mabato hapfaga, amabato yagiragayo hapfuye nka 50%. Abo bicaga kugira ngo bafate umuntu, umwe bicaga 5. Barabamaze, hanyuma bamaze kubakoresha imyaka 400, bamaze kugira production nini cyane, batangiye kugira ama industry, baraza gukoloniza no kuexploiter matière première zo muri Afrika. Niho batangiye kubabeshya ngo babahaye independence nyuma muri Hitler amaze kubatsinda. Hitler amaze iriya ntambara ya kabiri ya Europe, iriya babwira ngo ni isi, Hitler amaze kubatsinda, bamaze gutsindwa, nuko mvuga ngo Hitler niwe wabatsinze kandi nawe yaratsinzwe nyuma, ariko Hitler yatsinzwe yamaze gutsinda Uburayi, sibyo? Stalin niwe wamutsinze, iriya bari abarusiya niwe bamutsinze. Abanyamerika bo baje muri nyuma cyane ku buryo ntibigeze bagera ni Burayi, n'abari bapfiriye muri Japan, muri Okinawa. Stalin yavuze ati nimuve mu bihugu by'abandi gukomeza sebete, babeshya Afrika ko bayihaye independence. Bafata abakozi babo nk'uko nabwiraga ba Bongo, baraza bategeka Afrika, ariko bategekera abazungu, ari abazungu mu by'ukuri atari abanyafrika. Kuva icyo gihe Afrika yigeze igira ayahe mahoro? Niho batangiye kubabeshya ngo barabaha inkunga, barabaha imfashanyo, barazana amaradiyo yabo, barazana izo za PNUD, barazana UNICEF, barazana amaradiyo Relais,
barazana ama ONG kugira ngo bakurikirane ubuzima bwanyu bwose. Ama ONG nta kindi amaze uretse kwespiyona, kuneka. Nuko nibyo Afurika ikirimo gushika uyu munsi. Akenshi umuntu afite ikintu yateguye mu gitabo agira n'umwanzuro ashyira mu gitabo cye. Umwanzuro w'iki gitabo cyawe wenda dusoza n'uwuhe utangamo ihe conclusion? Conclusion ni unité de l'Afrique. L'Afrique fédérale c'est la seule issue. L'Afrique fédérale niyo solution kugira ngo Afurika ibe Afurika. Kandi avantage mwese mwanazibona. Afurika ibaye igihugu kimwe ntini mubona ibyiza byavamo. Ifite ubukungu bwose buhagije. Ifite population nini, bamaze kuba 1 milliard hafi 300 millions. Nuko bafite marché. Ikintu Afurika ikenera hanze ni iki? Izaba ifite imbaraga, ifite igisirikare kimwe. Izo mbaraga mvuga si zo kurwana, ntabwo kurwana ari solution, ariko no kwiproteja. Ntabwo bashobora ziriya bakuramo izo ntwaro kirimbuzi byose nibiva muri Afurika. Iriya bombe abanyamerika bateye muri Japan, uranium yavuye si muri Congo. Kuko kugira ngo ukore bombe atomique ukeneye 25 kg za uranium na 28 za plutonium, si byo bakora muri Congo. Cyanye no muri South Africa, uranium iri henshi muri Afurika. Muri Afrique du Sud bari bafite amabomba atomique igihe Mandela ataraba president. Agiye kuba president yarasinye babijyana muri Amerika kugira ngo abe president. Afurika ifite byose nta kibuze, c'est le continent Imana yahaye byose, c'est un continent paradis. Ariko kudashyira hamwe kwayo niko kuyisha. Rero gushyira hamwe niyo solution kugira ngo Afurika igera ahantu igera. Wenda mpise mvuga kuri iki gitabo gifite amapaje 200. Ni ibintu bigoye cyane kuba twagisesengura cyose ko kiri, ariko umuntu dukurikiye ushobora kuba mva yakunze ibitekerezo bya Dr. Bagirishya, ashobora kwibaza ati iki gitabo ngikeneye kugira ngo nisomere nsobanukirwe ibirimo, nakibona gute? Ese ko kiri mu rurimi rw'Igifaransa, hari indi version wenda Ikinyarwanda cyangwa Icyongereza uteganya ku buryo wenda wakenera kucyumva tumva urwo rurimi nawe yazabona ayo mahirwe, hanyuma ubwo natubwira n'uburyo ugikeneye ashobora kukibona? C'est dommage, nanjye ndi victime wa colonisation. C'est dommage que ntashobora kwandika mu rurimi rwanjye, nkandika mu rurimi rwa colonisateur. Ndi victime wa colonisation. Ntabwo byari bikwiye ko nandika mu Gifaransa, ntabwo cyane mu Cyongereza, kuko Igifaransa n'Icyongereza zose ni langue de colonisateur. Nari gushobora kwandika mu Kinyarwanda ariko je regrette fort.